Yes, inshuti mukundwa reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza cyane ni za gahunda zacu tugarutsemo zo kukugeza amakuru agiye atandukanye abavugwa hano mu Rwanda ndetse n'avugwa hanze yarwo. Tugarutse n'ubundi mu makuru akomeye cyane, amakuru y'umugoroba. Ni amakuru rero akomeje kugenda n'ubundi agarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, dore ko ari amakuru akomeje kugenda agarukwaho cyane bigendanye n'uko ari amakuru akomeye cyane, kubera ko n'ubundi umutwe wa M23 ndetse na General Sultan Makenga afande mukuru w'uyu mutwe wa M23 ngo yemeye ko ngari buze kuba yahagarika imirwano n'ubundi ngo bwumvikane bwe ngo na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe Antoine TSHISEKEDI. Ni amagambo rero amaze kuba yatangazwa mu masaha make ashize. Nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni bamwe n'ubundi mu ba guverinoma ya Kongo ndetse n'abasirikare bamwe ba FARDC bakomeje kugenda babitangaza, gusa rero n'abasirikare bakuru n'ubundi nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho. Ndakomeza n'ubundi nkubwira ukuntu byifashe, ukuntu baje kuba batangaza ukuntu umutwe wa M23 ngo waje kwemera ko n'ubundi uri buze kuba wahagarika imirwano. Gusa n'ubundi uwitwa General Sultan Makenga nawe amaze kuba yagira icyo abitangazaho. Byose ndaza kuhita mbikuramburira muri kano kanya n'ubundi tujye kuba twabana gatanu ku kandi. Gusa rero icyo ngusaba nuko wakanda subscribe kugira tujye tukomeza kubana mu makuru agiye atandukanye, yaba yavugwa hano mu Rwanda ndetse n'avugwa hanze yarwo, dore ko n'ubundi tukugererayo. Gusa rero niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe hano ku Ingenzi online hano, gusa rero niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe hano kuri Rwanda Daily Info, ndagusaba rero gukanda kuri subscribe kugira tujye dukomeza kubana mu makuru agiye atandukanye. Ngo ikaze. Abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite ubwoba bw'uko ingabo z'u Burundi arizo zuzuye ku mupaka ubahuza n'igihugu cyabo n'ubundi. Nibyo bundi bikomeje kugenda bitangazwa ndetse binatera ubwoba benshi bigendanye n'uko bigaragara ko bari buze kuba bakora imirwano cyangwa se bari buze kuba bateza imirwano ikomeye cyane. Rero n'amakuru akomeje kugenda acicikana mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko nanone nkubwira ko Monisco yakomeje kugenda ivuga ko iribuze gufasha SADC kuba barwanya umutwe wa M23 bita n'ubundi uwiterabwoba. Ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko n'ubundi igisirikare cya SADC ndetse n'igisirikare cya Monisco amahoro bavuga ko baje kugarura mu burasirazuba bwa Kongo atari yo yabazanye, ahubwo bafite izindi nyungu ku rundi ruhande, cyangwa se bishyurwa n'iki gisirikare cya Kongo aricyo FARDC ndetse na TSHISEKEDI bakaba baziranyeho ibyo bagomba kuzakora muri burasirazuba bwa Kongo, kuko bakomeje n'ubundi kugenda bashyigikira iyi SADC yari yaravuze ko yikuye mu mirwano bigendanye no Kongo yari yasanze ko umutwe wa M23 uri kurwanira ukuri kandi bararwanya ngo umutwe kandi bafashwa n'ubundi n'umutwe cyangwa se bafatanya n'undi mutwe urimo Wazalendo, FDL, APCLC, Mai Nyatura ndetse n'indi mitwe itandukanye yose irenga 15 ikomeza kugenda ifasha igisirikare cya Kongo kuba cyarwanya umutwe wa M23. Ariko kugeza kuri saa cyangwa se kugeza kuri uyu munota Mweso, Kibumba, amabombe yakomeje kugenda asheringa n'ubundi ni ibisasu bikomeje kugenda biturikana bombardoma zidasanzwe, harimo n'ubundi na drone z'intambara n'ubundi zikomeje kugenda zikoreshwa. Ariko umutwe wa M23 ku munsi w'ejo nabwo wahanuye drone, murabizi. Ni ibintu bikomeje kugenda bigaragaza ko uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda wihagararaho ku buryo bukomeye cyane. Kugeza kuri saa cyangwa se kugeza kuri uyu munota ntago byoroheye n'ubundi igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko banze ibiganiro n'umutwe wa M23. Ariko kugeza kuri saa n'intambara yamaze kuba yabananira, dore ko bitabaje ingabo za SADC zigasyaho ariko bikanga. Hakaza ingabo za Monisco, hakaza iz'abacancuro, hakaza ndetse n'iyi mitwe itandukanye yose iri kubafasha kurwanya uyu mutwe wa M23. Ariko kugeza kuri isaha ntago birabasha kubakundira, ahubwo umutwe wa M23 ukomeje kugenda wavansa ujya mbere. Murabizi ko ku munsi w'ejo wafashe agace ka Rutsiro ndetse unafata n'indi bice bigiye bitandukanye biherereye muri teritwari ya Masisi. Murabizi ko Karubayo ari yabo bamaze kuyibikaho. Mweso bahiciye abasirikare benshi ndetse no mu kibaya cya Kibumba. Murabizi ko naho hari habereye imirwano ikomeye cyane, kandi murabizi ko hapfiriyemo abasirikare benshi b'ingabo za FARDC, SADC ndetse
n'ingabo z'abarundi zikomeje kugenda n'ubundi zifatanya n'iki gisirikare cya Kongo. Ariko nanone nkubwira ko iki gisirikare cya Kongo cyongeye gutumiza ingabo nyinshi mu Burundi, ariko kugeza kuri ubu ngubu mu Burundi imiryango mpuzamahanga ndetse inarebera ikiremwamuntu ndetse n'abandi baturage benshi banze ko abandi basirikare boherezwa ku butaka bwa Kongo, babona ko n'ubundi bakomeje kugenda bashirira muri Kongo, ibigaragaza ko n'ubundi kiriya gihugu cy'u Burundi cyo kitakabaye kijya mu mirwano kubera ko n'ubundi bakomeje kugenda bitwa umusubirizo. Ni ibintu bikomeje kugenda bitangaza abatari bake, mu gihe rero uwitwa uyu mugabo ari we Evariste Ndayishimiye we akomeje n'ubundi kugenda avuga ko abasirikare ari buze kubohereza ku kabi n'akeza, ariko nubwo abaturage bamaze kubihakana cyangwa se bamaze kuvuga ko batazabyemera. Rero nk'uko natangiye nkubwira ko bivugwa ko umutwa M23 ngo wemeye kuba wahagarika imirwano, n'uwari wabitangaje wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umwe mu bakomeye ariko utifuje ko n'ubundi batangaza amazina ye, ndetse n'abo muri guverinoma bari bavuze ko n'ubundi uwitwa Antoine TSHISEKEDI yaganiriye ku murongo wa telefone n'uwitwa General Sultan Makenga, umugaba mukuru w'ingabo z'uyu mutwe wa M23, arangije amubwira ko ngo azamuha amafaranga menshi cyane agera mu kayabo, ari hejuru y'akayabo ka miliyoni 20 z'idolari. Aya ni amafaranga menshi cyane, ariko icyaje kuba cyaba nuko uyu General Sultan Makenga yaje n'ubundi kuba abinyomoza. Gusa ibyo byo byari byo kuvuga ati ngo bari bemeye n'ubundi kuba bahagarika imirwano, byo ntago ari byo, ariko kuba yamwimira amafaranga menshi cyane akaba yaramuhaye akayabo kenshi uyu General Sultan Makenga akabyanga, byo byamaze kuba bitangazwa, byamaze n'ubundi kuba bigaragara ko ibyo yabimubwiye, ariko uyu General Sultan Makenga akanga kuba yatanga ubundi uyu mutwa M23. Icyo TSHISEKEDI n'ubundi ngo yamubwiraga ko bagomba guhagarika imirwano, ubundi bakemera ko batsinzwe cyangwa se bagasubira inyuma kugira ngo amahoro atahe mu burasirazuba bwa Kongo. Namara gutaha rero azahita ahereza ngo uyu nguyu General Sultan Makenga amafaranga afatika, ariko General Sultan Makenga n'ubundi yamwangiye ku buryo bukomeye cyane, amubwira ko ibyo bintu bitabaho. Nako n'ubundi abinyujije ku rubuga rwa X amaze kuba yatangaza, avuga ko TSHISEKEDI mu bwenge buke bwe yaje n'ubundi kumwegera ku murongo wa telefone, aramuhamagara aramubwira ati bapange uko urugamba rwahagarara cyangwa se bagirane ibiganiro n'ubundi cyangwa se ubwumvikane. Amwemerera amafaranga, akayabo k'amafaranga menshi cyane, ayo yari kumusaba yose yari kuyifuza, ariko bigenewe nuko General Sultan Makenga we atifuza amafaranga, ahubwo we yifuza amahoro, ko yaboneka ku bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abatutsi muri rusange hara muri Kongo. Yaje kuba abihakana nk'uko nawe yakomeje kugenda abitangaza binyujije ku rubuga rwa X. Natwe rero muri kano kanya niyo makuru yari kutugeraho, ariko niba rugambira rubanye natwe nabasaba gukanda kuri subscribe kugira dukomeze kubana amakuru agiye atandukanye avugwa no mu Rwanda ndetse n'avugwa hanze yarwo. Gire byiza rero, ikomeze kubana nawe. Astra Vista, ciao ciao.